Kwento. Merong isang Aesop fable, no? Isang pabula. Minsan daw, yung araw at saka yung ulap, medyo naiinip. So, may pagkwentula. Kabat, miras kitang punto na kukutang da, ninong mas mayupaya, karelang adwa. Siyempre, nung mabisang paisaol, sabi nang, yako'y mas mayupaya, ang ganitang ulap. Uling, labihan mo naman, malawak in ka na akong sasakupan, na. Patse, minangin ko, ay Diyos ko, masikan ko, na. Pero yung hangin, sabi na, yako rin mayupaya ako. Pero simple-simple ko mo, na. Talaga, na. O sige, patunayan tayo ninong mas mayupaya. May nakit lang meto nga taong maglakad na maka-jacket. Kabat sabi na nitang ulap, o sige, nung ninong makapagpalako kitang jacket na nitang tao ngayon, yung mas masikan. O sige. So, mino na yung ulap. Gawa na, linabul yung masikan. Pero kabang lalabul yung masikan, sisikan yung hangin, ining maka-jacket, tatala niya kitang jacket, nakakaula ni manita. Pekasi ka na pa. Kami may ngalako labubungan ding bali, may ngatwag laringalan tanaman, itang tao talaga makatala. Kabat nga nitang ningaldo, ay, Diyos ko, karakal ng panahon, karakal mo na effort, ana, rin mila ko itang jacket, ana, o, tuknangan mo na yan, ana. O, sige. Kabat, o, yako, si Pilimingawan ko, ana. So, sinikat siya, ingaldo. May risangan niya yung tao, may pawas siya. Kabat, kalisangan, ana. Liya ko na yung jacket. Kabat, o, nano, di ba, yak mas mayupaya. Kani pong kwento, papakit na naman kailangan idalan ng King Puwersa. Kasi ning kay patse burimem pakit nuning masikan, palto mo you are mighty. You are strong. Ning kay dalam king gulisak, king puwersa. Pero nanupin ing pwedeng gawan, banta apakit mo yung kayang kayo pa yan. Ing ginuta mo, parat na sabihan na itang maging gentle mo. At ini mo rin po yung may nga virtue ng Saint Francis of Assisi. Itang kayang gentle way. Yung ginuta mo, karetang kayang disipulo, encounter na. Kasi ila rin. Itang bala mo pakibat po tangatin mag-challenge karela, puwersa. Nang maglakadla. Dumalan laki may nga Samaritan town. Diba, dobring palabasan. Kabat, nung kamari James ang po'y dyan, sabi, Ginoo, Diyos ko, nanong sabihan mo ginawa na, pupulbusin na namin mga to. Bisa ka po, uran kaming asupre, bantan, tampusan la rin yung tao nga rete. Pero nga ng Jesus, paburihan mo la. Nung edha katabo rin paldalanan, edi, matutangalwang dalan. O ita po, manitaya po yung approach ng Jesus. Alikat ang puwersa, itang makilaban. Kasi ngayon po, balang violenti yung society tamo. Papanalben ko po ng kay karetang teleserye. Atin bagyang kabit, ating kidnapping, ating barilan, patayan, bugbugan, diba? Itang apin pa yung pakibat, banta i-eliminate siya yung kakang kalaban. Atin pangalawang option. Atin po yung active non-violence, the gentle way, na siguro ining pwede tayong piyalibawanan kang Saint Francis of Assisi. At in prayer, di ba, makatribute kaya, itang make me a channel of your peace. Ing dalanan ng kapayapan, ing kanakong tutok yan. Uling, iting dalanan ng gino. Di ba, parating papaganakanan ng ginuta mo, lukuran nyo rin kasalang yung pag panalangin nyo lang ng gagawang emayap kaya kayo. Yan ang sinabing, pamugbugan nyo lang, pamaldaan, tampalingan, adi. Gentle way. At pepakin na naman Saint Francis ini, nang sinita na yung tatang na. Di ba, makwaltala po rin St. Francis, magtindalan textile din kayang pengari. And pamisalida, kabat itang pondo, pamida ka rin kalulu. At sinita niya yung tatang na. Sabi, Diyos ko, then sopan mo. Sasayangan mo yung pera para ka rin ngalang kakwenta-kwenta. Andiyan isusulot mo, ba't ka na ako yan? Pagmaragol mo. Kabat nga lang St. Francis, ini po yung pinuputok ng butsi mo. Ini po, kaya mimwa kayo. Di, kaya kayo linuwas na po. Itang susulod na. Di, may yaring pisa sabihan. Di ba? Atin parating masanting paralan. Andiyan yung ginuta mo. Iting kayang gewa.
Natatandaan niyo nung may isang babaeng nahuling makipangalugod. Dela de King Plaza at bugande ka no. Kabat nga na ning ginuta mo. Lalawi na lang. Kabat, alayan ko ito babaeng ini, dapat mateya king pamamuga. Pero yung ginutam ng gewa na, pengulisa ka nala, banta, stop nala, ali. Linuklok ya ka no. May talong kuyak, ba't sinulat siya king gabon? Kukutang, sinulat na ning ginuta mo. Yung mga ibang scholars, sinabi, baka tinignan niya kung sino yung nandoon. Kabat sinulat na lalagyan, kunyari, Susan. Yan. Mamayad utang. Ruben, kunyari. Mamurait siya, king business. Clara. Marites. Makasulat la. So, linabend doon manita. Kaya nanti na lang yung ginutam, kinanay bato. Ingalang kasalan kaya kayo, ingat karapatan mamuga aking babae ngayon eh. Pero ikit na nila gyuda ka rin, ikit daw rin kasalanan da. Mary nila, tunggal-tunggal, may maglakola. Di ba katindi na itang approach ita? Emang ginamit matinding puwersa. Kalupan na kaya tang Ace of Fable, mas masanting itang non-violent action. Itang paralan aning gentleness. Andiyan ditang sikat na leaders, karingalawang bansa. Ita muna man in-advocate Mahatma Gandhi ng atin struggle para akamtan din karelang independence. Kaya tayong gawa na. May hunger strike ya. Andiyan Martin Luther King, katang karelang civil rights movement king America. Dinala na king active non-violence. Katang payapang paralan, ban man din ton solusyon kareng problema. Amo, burisabyan, manahimik na mo po tang atin gulo, atin gagawang gusto. Hindi naman. Pwede pa mo rin. Kasi, pwede tayang gawan mas payapa ing paralan tamo. Dito pong manigaral martial arts. At mo manigaral, banta protektan do ko ni sarili da. Karate, judo, etc. etc. Pero, basa ko, atin metong martial arts na ingkarelang po promote, apinitang active non-violence mo naman. Itang Aikido. Kasi yung karelang prinsipyo, apinitang i-neutralizing kalaban instead na mag-retaliate ka kaya. Redirecting an attacker's force to maintain balance and control. Itang principle na protecting the attacker. Itang kukonsider me pa yung mag-atake kaya ka. Itang gagawang eusto kaya ka. Pero kailangan kami talaga practice. Pero yung karya lang encourage, apintang non-harmful resolution to conflict. Pwede naman pala. Pero nasanay kasi tayo sa gantihan. Pero nanong apalata mo, potang gaganti mo. Di ba? Sabi dapen, it is a never-ending cycle. Patsegi ng timetong, gumanti ka, kapatang ganti, patindi ng patindi. Ako naranasan ko to, ng anak kami pa, kasi meto kami mukha mang koya ko. And siyempre, naman, din kay selan-selan. Meron kaming demarcation line. So, bawal lalampas kitang guli sa ita. Ningkay naman, mo naman napansin Itang kunyari, mi kayang gamat ko. Yung gawa na tampa na ako. Ayan, ano naman ito. Kabat na, aray, ninano ka. Linampas ka. O, di saan sinabi mo na mo? Kabat gumanti ko. Yan Kabat ganito, gumanti si Kana. Kabat yak si Kangkurin. Kabat ya dobya na. Ako dobya ko. Kabat kanita, yak tumbok na. Kabat ya tumbuhan ako doon. Kabat gumagana ako. Kasi maragulyar ko ako. Nung may patuloy pa ita, siguro bugbugan kami. Nano pinapalata mo, numanita mo panugali. Ning kay makanita yung pakibata mo, potang atinta ng kalaban. Dita ka pami kaintindi, agad-agad durog pa yung gamat. Panagalan tabak, sasaksakan yung kalaban, babarilan, pasabugan, dadalan king gera. Ngayon yung kapiyasa ng San Francisco de Assisi. Ganakan tayo yung kayang sikat na panalangin. Sabi na, Ginu, gawan mo kong dalan, ning kaya kang kapayapan. Nung nuka rin ing sukal lub, busan mong itanam ko ing lugod. Nung nuka rin ating mesugat kapanamdaman, kapatawaran. Nung nuka rin ating kapikakunwan, kasal pantayanan.
Nung no atin dalumdum, sala. At nung no atin kalungkutan, kaligayan. Ginoo, gawan mo kong dalaning kayang kapayapan. Itayong mas masanting paralan. Nga nadadalan king puwersa. Ing tuturunan ng Ginoo, luguran la rin kalaban, panalangin la rin kasalang, daptanan lang mayap detang darap at marok kaya katamo. Itayong paralanan ng Ginoo. Itayong paralan tamo bilang Kristiyano. At sana, iningal doon ngayon pangadita mo. Maging tamo naman instrumento ng kapayapaan ng apong Ginoo. Amen.